Hey. 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 C'est bien les amis. Ikihe kibazo? Yagenze gute se? Cyangwa ni ibintu wari utamenyereye? Kagere mu kazi. Ese Sharon yari kunari gukora muri salo. Sharon ese uramuyobewe n'indaya bari kurya. Morning. Morning. Meze neza? C'est bon. Ndakurya ko. Sawa ugira umunsi mwiza rero. Sawa. bigufashe icara mbwira nubwo yitegamije kumva ubwoba burangije reka nikibafasha hari abana banzi gutereta avuga amajambo meza
aranetesha aravuga ngo nkumva isi n'ijuru byose bibaye byanje. ariko ufite umugabo ugukunda akora ibishoboka byose ukabaho neza. buriya ntingira abagabo ntacyo ashoboye mu gitanda ntacyo akora ntuzumva uri umugabo nyawe ni igicupuri cy'umugabo. ariko njye mbona umugabo wawe agukunda nta kintu adakora kugira ngo akomeze neza. reba ibintu byose akora kubera wowe, reba ukuntu usa kubera wowe. njye inama nakugira wagumana n'umugabo ahubwo reka mubedire nese wagiye kumushaka utamureba. ahubwo genda nicuza yaba ibihe bisubira ntabisubiza inyuma nisubira kuba umujene nawe uriya mugabo ntawe ufite abamusumba. ariko ndumva kano kazi kawe kanteye ubwoba. uteye ubwoba Kumva mfite ubwoba. mva ahubwo reka ndakwereka ukuntu ukorera amafaranga sibyo. ikintu muzaniye ntamureke kuvuga ubwo burofu. surprise. What? N'ibyanjye n'iyi telefone ni amafaranga. none nta muntu uri kurambira uburofu ukorera amafaranga urabe ukuntu wafata. nunabishaka nzajya nkuzanira buri munsi ariko ukora akazi neza. niba ari amafaranga akazi nzagakora. ahubwo rero umva uzajya wibuka gukara gitari utazajya ubona akareba hasize. nta kibazo. yinjiye ku buryo yatsa ntabure gutara gitari. nta kibazo. si ibintu nzabibasha. kuko harimo amafaranga nzabikora.
ibyo niko bukene n'abahinza kandi wasanga ubona n'abandi ukababwira cyane ndetse n'ibyo n'akazi niyo bigeze nk'abantu basasuye gitambira cyane n'ibyo akazi kenshi byaba ariko naje kureba kugira ngo usohoke aho ndabyumva vuba reka kukijanja urugorobero twanageza kabisa Bey. Bey. Siki iyo ukiza no kunyakira umugore atana no kuza kumwakira nk'umugabo mana yewe naragendesheje ndabona Cyakora iri joro ryari rirenze. Turi dutatu twose. Umunsi wa nyuma ijoro wabaye undi wundi. Wesheri! Komana, abagabo. Ko nizabagabo. Uyu ni umugabo.
aransesema yaba nabona ahantu ndamutana undi ngenda buze abantu bampa amafaranga wawe aho bumva gusa sharindi ndakwereka ubundi ngewe uzambona sho ndagukunda sheri wanje we. Ibaze ko na rwa rurundi rwari rwajya kuvuga ikinyarwanda. Bey. Iwabyutse. Tutajya bijiro yanga nayo. Bey. Sharon gukurikirana muri ubu buriri. Siryama kiraryamye kirayenye ura niyo gihe asubundi iyo nitanira na sheri wanjye ariko sheri wanjye we uri asinze yakije televiziyo kirareba televiziyo nta n'isoni kigira agende kukireba ibyo kirimo we iki gikorwa baracari kumwe umugabo ndamuzi None buri ahangaha umugore wanjye ari hehe? Umugore wanjye ari? ndakubwira byose kurya Ibikize? Sobanura neza. Umugore wanjye ari hehe? Wageze aho gute? Gusimana. Nakoze ikigo. Umugore wanjye ari? Umugore wanjye ari? we kumwe n'umugabo wanje ushaka iki ani son tera mu cyomba fawo ubundi nari kugura ushirushoshi hambona shen hani son kunya me urara n'umugabo wanje wandaya wenda yambaye je wari mwenye niki kiraya wamevye mbimenye mbwira naye ndafisa mubakanye bamwe hanisoni arashimye mwakoze iki mbwira wakoze iki ndakwica
Son office. Sha? Sheri. Ugiye kumwe. Ugiye kumwe. Ndagukunda nanjye. Kwirofi. Iki kigugu. Ukubundi ngo ibyo umaze gukora ntabwo bihagije. Cyana. Oh mãe, agacupa kanje ko. Olha ikigori cyawe ukuntu kiri kunshonora. Ikujya kumara. Mwanyaza kubera umugore. Ni ndaje. Cyakoze ubundi ufite ikihe kibazo? Ndaje. Urumva nta kibazo ufite? Turarya amafaranga sijyanye. Amafaranga si amafaranga yonyine, nta mafaranga yonyine. Ubundi ufite ikihe kibazo mu mutwe wawe? Shashiri baraze kabisa. Amadorari. Haza singoba namuzo yajya mushanze. Yeah. Umugabo. Ariko kurara n'indayi zizakwanduza indwara. ndagira ngo kuri kujya hanze. Kuki? N'ubundi nta kintu kiramira byose byagiye hanze ngiye kuvugisha ukuri. Ibiki byose cyangwa ubyivugira ubibwira umugabo wawe. Ntacyo utaguhaye sinzi impamvu ibiki bijya hanze wavuze neza. Kwanza utumye inzoga nzibagira mu muki. Mungu. Undi ukuntu byagenze. Naje hano ancumbikiye ama amafaranga ngo ngenza mujyane iruhande we abyuke ndagenda. Agenda ajyahise. Yabyukaga nijoro Shiri nakubeshe nako ashaka kuduteranya. noneho agenda agenza kumura wacicika ngaho. akama amafaranga. Nishuka ni nari ndyamyemo buri munsi niko abigenza nkaza kujyana iruhande. Ariyo mpamvu ubona nyine iyo umuvugishije mu gitondo nihisha kuko ntabwo aba ari njyewe. Byose niwe ubitera akajya kureba abagabo. Njyewe yaramenga Ushiranze se bikumariye iki? Cyakoze we muri rwo waburiye iki? Nagutse byinshi. Ndaramajwe nasindire mushaka. Sheri usigaye wumva ibyo yakubwiye njye ntabwo wumva ibyanjye. Nose uvuye he? Mvuye he? Yego watashye wanasinze. Uri kangaho mu nzoga. Sawa uviriza umugore mwakundanye. Umva mubwenge nama nakugira. Wa mugore uzicuza. Umugabo wawe biki wese se waryamanye nawe. Iyo nza kumenya ko ingaruka zizavamo ari kuno bimeze. Uzabibona. Ahubwo witunzokera no mu nzu kunshira uko ntandukanye. Ceceka ngaho bazambya ndimo ndakubwira. Usigaye nawe nyuranyumva usigaye nkubita. Ceceka. Sawa. Wambura iki gituma ukora ibintu nk'ibi ngibi? Naje twajya kurara mu kabari. None wowe nta cyeyumpa ntaki mu buriri ni hafi ya naho wabuze iki muri runo rugo. Asubudura kuvuga ibiki wowe umugore wo muri iyi nzu. Ceceka rero. Ubusa reba ukuntu ino nzu imeze. Ceceka ku buryo wakora ibintu. Ntabwo mugiye kunguraho. None se ko nawe uba wanyimye ibintu. Ukuntu watumye witwa ukuntu watumye ngira. Wirirwa mu nzoga hari ahanze ubusa baba wagiye kureba baba baguhaye iki. Wazibye yose yawe ariko ntivuganira n'umugabo. Mwarashingira mwo. Ese urumva nyine umugabo wakakanye. Uranyihakanye rero kubera indaya mbaye. Inamba se se wanzanye. Nabe rero wanzanye. Ega sheri nawe unyima ibintu byinshi. Ibiki nakwimye. Mu buriri ni hafi ya nawe. Urumva? Nta cyeya nta majambo meza nta None wagiye kubishaka hanze. Nese ujya kubishaka hanze utankoresheje. Ubundi ukuvugira. Iyo ujya kubishaka hanze utankoresheje. Ubuzima bwose ngiye kubamo uzabwira. Ko nagukoresheje se
ceceka kandi udatuma mvuga nabi. Iyo wari uzi ukuntu umugabo wawe arenze. Kuki? Wambaye ikirezi ko namenya ko kera. Arenze nk'ibiki yaguhaye iki ko nzi ntaco afise. Ubwo se uzabona umugabo uwuhe hano ku isi umeze nk'uyu wawe. Ko njye no mu bagabo bose nahuye nabo. Nta n'isono ngira. Nta n'umwe banganya n'ubushobozi ni umva. Abagore batanyurwa se. Wese yaguhaye. Uzabona. Sinzi icyo ushaka hanze pe. Ndaramajona sinzire gushakira ibyo kurya. Nta kintu kimwe nakora. Mwashimanye. Ndabareke musigarane muri ino nzu. Ngende nkawe. Uyu mugabo namukomera. Mwashimanye. Uburyo muri kumbwira aya majambo wagira ngo hari ikintu kiri hagati yanyu mwashimanye. Ndamuvuga bene. Ndamuguhe. Ko ngiye ufite abavakazi hano. Amva, icyakoze indani zo zibona abagabo beza. Icyo nakubwira. Umva, mugumane. Nimba mushaka munashakana ahubwo nije. Mwashimanye reka ndabasige. Nta muntu uzabona kwisi. Umva. Ndamuri umugabo wawe. Ya, icyakubwira umugabo ufite. Ahubwo sinzanamufereka kuko wanamunyiba. Reba ni mugumane. Ahubwo uhita umara divorce byose. Kandi ibintu byanjye nigiye sundi. No, muri iyi ndayituma mutara. Jere ndi umukobwa mubi ni mwiza we. Mwiza we sinabura umuntu. Ugiye he? Mbabarira si washatse uwo mugore mugumane. Akoze iki? Imere ntabwo mbita. Wambara ukajya kujya wagumanye niyo ndaye yagushaka kugumana nawe. Basi mbari namakosa yo kurinda kubabara kuri bariva mu rugo kugira. Please wase kugenda ku. Mana n'indaye yawe niyo warushaka genda. Wambara ukajya kugenda ku. Waretse kunkoza wizo njabaza. Umane n'indaye n'undi niyo washimye. Ubundi ntabwo kubitanye n'ibishakoshi ngiye. Ibi biri donato. Dekura nawe. Bari gatatu nakubona muri iyi nzu. Zinga ibya byose nawe mu buranga. Ntabwo uri kumva? Ntayo umugabo wanjye ngusanga niba uri kurankorera koko. ubwo njye niki cyanyemeza ko inkundi utazigera unsiga? None se igihe cyose namusize ngukunda nza kugusanga ubu niho ubonye ko none se wowe uramusize uje kundeba izi saha urumva njye nabyizera ko utazansiga? bambwira ngo igendere abandi banyene no. uramuzi Wait, no. Wait.
we mwihorere 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 No, leave me. Right. mwaduteranye mwihorere No, leave me, please. oh No, please. ni inshuti yawe She's Your my friend. ex. nabaye nk'umwe wabonye isi itambagata n'ubwo yari yambaye koko. Ubu se ndahera he nsubira mu maso y'uriya mugabo koko n'ukuntu namwihenuyeho. Mana nciye bugufi kuko naragukoshereje nkosereza n'umugabo wanjye, icyizere ciwe ndacangiza, urukundo yankunda ndugira ubusa imbere yiwe, kandi yarankunda bya nyabyo. Gusa Mana witumirire ibirangira ry'ubuzima bwanje kuko ndabona ntaco nsigaranye kuri ino si uretse kugirirwa impuhwe n'umugabo wanje akongera akampa imbabazi. Mana ndakwinginze. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want.